Shukuru Mungu ya kwamba Mungu alinilinda kwa tatizo wala shida nilipitiaga hemo. Niliishi kwa mateso. Niliishi kwa changamoto mingi sana. Niliishi kabisa kama mnajua kama yatima, hana baba na mama na ndugu. Ndio kisi niliishi. Lakini kwa Isa namshukuru Mungu ya kwamba Mungu alinitoa katika mavumbi. Amen. Ananiinua. Hata katika mambo magumu nani kumbatia, yalinitoa katika mavumbi, akaniinua, akaniketisha mahali pa juu pamoja na wafalme. Haleluya. Alinitoa katika mavumbi mpaka hivi nasema Yesu ni mwema. Penye mimi nakwenda pote wanasema ni Mama Bishop. Tunasikia kama ni muujiza mkubwa sana. Mwenyewe sikuwa nategemea wanadamu, nilikuwa mtu wa chini sana. Shalom, abakurikirana Ndufacom TV, turabaramukije, tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuko pamoja na mama yake hapa. Acha tumupokee katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Nami nabasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Tunaomba tuambie jina lako na wapenzi wetu waambie jina lako. Ndio. Jina langu bananita Mama Bishop. Damami. Njoo hiyo. Kare tuvuga ikirundi naje turavanga uyu munsi abadukurikirana mudukurikirane neza, turababwira ikirundi, turababwira n'igiswahili. Karibu. Hakuna tatizo hata moja, tutazungumza lugha yote. Ndio. Manake lugha yote japokuwa Kirundi ni kidogo kwangu, lakini najua ya kwamba tutazungumza tu Kirundi na mahoro. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Musanzwe mwumvise ko izina ryanje nitwa Mama Bishop Damami. Niyo yosanga ni wose njyo banita. Urakoze cyane kunyakira. Yego. Haturi mu kiganiro cy'Intahe, kwa Kiswahili ni ushuhudu. Sindio? Ushuhuda. Ndio. Karibu sana. Uyu munsi abadukurikirana barumva ko bitoroshe, kandi nanje barabyumva ko igiswahili ndakizi cyane. Nicho nyene. Acha tuombe, acha tufanye maombi, alafu tuendelee na kipindi chetu. Karibu mtumishi, utuombee, alafu tuendelee. Karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwenye rehema, mwenye upendo, wewe ni Mungu wa Israeli, wewe wastahili sifa na kuabudiwa. Hakuna wa kulingania kama wewe, Papa mzuri. Nani kama wewe dunia nzima? Hakuna, ni wewe tu Jehova nisi, Mungu wa Israeli. Nasema asante kwa huyu muda wote kuna tusikiliza. Wewe ni Bwana wa majeshi, wewe wastahili sifa. Nikuseme nini Mungu? Na kuhitaji kwa huyu muda wote. Angalia kisi tulivyo, udusame na kututakasa, ila Mungu kazi yako iendelee. Na wenyewe natusikia wote Mungu, acha uwabariki na kuwasame pia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tenda miujiza kwa leo wote kuna tusikia, na kwe jibu kwao katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba hii kazi tunaanza, najua ya kwamba haya mazungumzo tutazungumza, najua ya kwamba wengi itakuwa faida kwao. Asante jemadari mkubwa, gloria ni wewe Mungu wewe pekee, dunia yote ni wewe Jehova, na kushukuru ya kwamba utakuwa pamoja na sisi kwa kipindi hiki, ni kupitia damu ya Yesu Kristo na Mwokozi. Amen. Murakoze cyane. Reka rero twinjire mu mwanya w'ikiganiro Intahe. Nabwiye ko uwisanzura cyaba igiswahili cyaba ikirundi, uravuga uratubwira iby'Imana yagukoreye. Bakunzi mudukurikirana, nanjye murabyumvise ndarenze, sigaye nzi igiswahili ndarenze cyane. Rero turi kumwe n'umuntu ngahaye w'amavuta kabisa. Rero tugwaye umwanya
kushika none data aracakora na bugingo n'ubu rero tugiye kumva ivy'Imana yagukoreye uratubwira ivy'Imana yagukoreye tuguhaye umwanya. Asante sana, nashukuru ya kwamba wote ananisikia mahali ipo. Jina la Bwana litukuzwe na libarikiwe. Amen. Nasema hivi kwa ushuhuda wangu, ni ushuhuda mkubwa sana. Ushuhuda ina kwamba cha kwanza tu ni kwa sababu Mungu ananipenda. Kwa kufika ndende kandi ngo Yesu aramukunda rero kwa kufika hapa kwa ushuhuda kwa siku ya leo wenyewe watasikia yetu ninaambia kama Yesu akingari natumika tu. Haleluya. Yesu akingari natumika kwa maisha kila mwanadamu wote. Kama ni mgonjwa, kama ni wowote anakosa kazi, ndiyo. Kama ni wowote kuna mateso wale anasikia kama yeye walimutupa, wala ni yatima. Najua ya kwamba Yesu akingara natumika anakingara na ngora chakora. Najua ya kwamba Yesu anitendea miujiza mingi sana ya kwamba tangu natoka mtumbo ya mama mimi sikuwahi kuona mama yangu, sikuwahi kuona baba yangu, sikuwahi kuona ndugu yangu ngo tulitoka tumbo moja na mama yangu. Hapana. Lakini Yesu alinichunga, alininda katika mataifa kwa na siku ya leo. Mzazi wako? Mzazi wangu hayupo lakini alinizalaka nilikuwa. Lakini nilikuwa kama miaka 5 sikuongeza kumuona. Kwa miaka 5 wazazi wote walikufa? Wazazi hapana, waliendelea lakini tuliachana muda mrefu. Okay. Tuliachana muda mrefu. Mimi niko kama Kongole. Okay. Niko kama Kongole lakini mkukuya huku wababu waliniiba. Kuniiba ndio kunyachenisha na mama na baba. Sikuongeza tena kuwaona na ndugu zangu. Ndio hivyo tena. Hakudukurikirana numva ntibisanzwe ariko atubwira iby'ubuzima bwiwe ko atagize amahirwe yo kubana n'abavyeyi ku myaka 5 ariho yatandukanye n'abavyeyi biwe. Murumva ko bitaba byoroshe. Atubwiye ukuntu Yesu yamubereye umuvyeyi atagira umuvyeyi. Urashobora kubandanya utubwire ubuzima bwawe ko bwabandanije nyuma y'ivyo. Kandi atubwiye ko atari umurundi ariko n'umukongomani ariko arakunda Burundi ari nabyo gituma mubona ari hano mu Burundi kandi hari n'indirimbo yaririmbye nyine yagize igihugu cy'u Burundi. Mumva ko akunda abarundi cyane. Endelea mama. Mimi napenda Warundi sana. Amen. Ya kwamba Barundi niliishi mu nchi yao. Ndio. Ni kama nami niko Murundi. Ya kwamba nilikuwa niko mdogo mpaka mimi nakuwa. Najua kama nami napenda Burundi. Amen. Nashukuru Mungu ya kwamba Mungu alinilinda kwa tatizo wala shida nilipitia gaemo. Niliishi kwa mateso. Niliishi kwa changamoto mingi sana. Niliishi kabisa kama unajua kama yatima, hana baba na mama na ndugu. Ndio kisi niliishi. Lakini kwa Isa namshukuru Mungu ya kwamba Mungu alinitoa katika mavumbi. Amen. Ananiinua mpaka mimi naitwa mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kinastahili sifa na kuabudiwa Mungu wangu. Antuka siwezi kumweba Yesu. Amen. Yesu Amen. ni mwema. Natangaza mataifa wayatima, wenye hana wazazi, wenye wanasema wanateseka. Yesu akingali yule habadiliki. Alisema ya kwamba Mungu alisema ngo mimi ndio baba wa mayatima, ndio bwana wa bajane. Lakini kwa hayo yote nilimwona mkono wa Yesu. Haleluya. Niliona mkono wa Yesu. Nilipita muvita, nilipita matatizo, nilipita mchangamoto siwezi kukwambia. Mpaka hivi na kwa niko hivi ni neema ya Gorigota. Amina. Ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu ili ifanya na kuwa kitu kikubwa sana. Ya kwamba kama unategemea Yesu hata kuacha. Yesu ni yule jana na leo. Hawezi kuacha kamwe, ya kwamba atakushirikia maisha yako yote. Ndio. Na kama naanza kuambia watu wasimwache Yesu. Ndio. Wengi wanafikiria kama nguvu zao ndio zinaanza kuwasaidia, wala pesa zinaanza kuwasaidia, wala utajiri unaanza kuwasaidia. Hapana.
Yesu yeye pekee ndio anasaidia kabisa. Yesu nje mfalme wa wafalme. Alinitoa katika mavumbi. Nakwambia kama Yesu alinitoa katika njiani mabarabara. Mimi nililala mabarabara mara mingi. Nyumba yangu ilikuwa kama barabara kabisa. Ndio. Nyumba yangu ilikuwa ni kama unaona kama hivi magari ya kukufa, mamotoka ya kukufa. Mimi niliisha mwa hiyo gari hapo Bwiza, barabara ya kwanza. Hapa Bujumbura. Hapa Bujumbura. Nilala mu barabara. Miaka mingapi au miezi mingapi? Manake siwezi kusema ni miaka mingapi, ya kwamba niliishi kwa mwanadamu. Nilikuwa naenda hapa naomba kama bananipata nafasi ya kulala, naomba timu nitungi, banakatala ati hapana. Nikimaliza tu mwezi wala miezi ngapi bananifukuza. Na hayo hakuna mtu alijua. Ilikuwa ni siri yangu. Na hayo sikuacha kutukuza Yesu, sikuacha kuomba Mungu, niliendelea na maombi, niliendelea na kumpenda Yesu. Hiyo yote bilinipitia yeko, lakini sikuwahi kusema hivi tamwacha Yesu. Yesu alinipigania maisha yangu yote. Kwa hivyo kwa maisha magumu kula vilikuwaje? Kula ni neema ya Mungu. Nilikuwa napenda kuomba sana. Na mara mingi sikuwa nakula sana. Nilikuwa unaona wakati wa kukula utakuwa unakuwa na furaha. Wakati wa kukula unakuwa kuna furaha, lakini wakati kuna machungu. Maombi haikuwa natoka mimi mkinwa changu. Nilikuwa nafunga sana. Nikikula nitakula mkate. Bugari nitaoka. Kila siku mkate. Kama kila dimani mwana nilikuwa napichama nakula chakula. Lakini nyingine siku mimi nalala njala. Na mshukuru Mungu kwamba balikuwa ananijua kama mimi naenda kwa rafiki yangu anasonga mimi nakula, lakini naendelea na inakuwa ni siri yangu. Sikuwahi kutegemea mwanadamu, sikuwahi kuambia mwanadamu siri yangu. Hapana, nilikuwa naomba tu Jehova Nisi. Alikuwa karibu yangu sana. Kila siku uzima wako ilikuwa kutegemea Mungu tu. Nilikuwa napenda kuimba sana. Na kuimba kwangu kuliniunua. Haleluya. Watu wetu wengi walinipenda. Mungu alishimamisha watajiri. Watu wote walinipenda, warafiki wengi walinipenda na kwa kunifikiria na kwa kunisaidia. Rafiki alikuwa anajua kama tunaanza kuimba, unaona ananibariki. Nasema Mungu apewe sifa. Unaona mtu ananitia manguo mimi navaa. Na nilikuwa navala sana. Nilikuwa navala sana. Kama sikuambia siri yangu, hautatambua ngo hii siri ya damami ilikuwa hai. Lakini kenye nilishukuru Mungu. Mungu wakati wangu alikuwa anawakiana nifariji, anasema utakuwa mtumishi wangu. Utakuwa mtumishi wangu, utanitumikia utanitumikia. Ninamshukuru ya kwamba mpaka hivi niko mtumishi wa Mungu. Haleluya. Asante. Uliokoka mwaka gani? Mwaka wa kuanza na kuokoka. Siwezi kuambia mwaka naanza kuokoka. Mimi nilikuwa niko tu Mkristo. Niko tu ninapenda, acha nikushuhudie. Ni ushuhuda. Mimi nilikuwa ya kwamba kama Mungu anakuchagua, Mungu anajua walio wake wote. Usijidanganye. Mungu usipiga kama ule ni mpagani, wakati wake haujafika wa kumjua Yesu. Yego. Lakini mimi Mungu aliniambia nilikuchagua tangu kwa mtumbo ya mama yako. Nilikuwa niko nakuya mkanisa. Nilikuwa napenda walokole sana. Na nilikuwa mwalokole tu. Ndio. Siwezi kuambia ngo ni miaka ngapi. Naanza kusema mimi nilikuwa mwalokole. Bakunzi mudukurikirana, Intahe ni Intahe idasanzwe, ni Intahe ikomeye cyane, ariko mumva ko reka tubwira mu rurimi rw'igiswahili nigo rurimi rumubangukira rumworohera. Ariko aratubwira ibijanye n'ubuzima bwiwe, ukuntu yakuze atabavyeyi, ukuntu yabaye hatagira atari kumwe n'abavyeyi biwe ngahi Bujumbura. Dukurikirana murumva aho Imana yamukuye, yarabonye ukuboko kw'Imana ngo atabavyeyi bari kumwe, ari imfuvyi Mwibarabara, ngo yarahabaye imyaka myinshi ari Mwibarabara, kujya ngo akajya umukate, urumva yategera manu, urumva kugira abeho yarasenga Imana akaba ari imubeshaho. Umva inzu yiwe zari zijya modoka zapfuye, niho hantu yibera, nibwo buzima bwiwe. Ariko aratubwira ukuntu ubuzima bwiwe bwose yabuhaye Imana, ukuntu Imana yagiye abona atamwana w'umuntu higeze ategera mashini muri ubwo buzima bwose, ariko yabonye Imana iseruka yonye nigahagurutsa abantu bagatangura kumushigikira. Rero mumva nabugingo n'ubu Yesu aracakora. Rero reka utubandanize. Karibu ni Mama Bishop. Asante sana.
Njoo nakwambia usitegemee mwanadamu, tegemea Mungu. Ndio. Ninawashauri wote wananisikia, hawana mwanzo wala mwisho. Yesu ni mwanzo na mwisho. Haleluya. Yesu ni wa milele. Amina. Ni Alfa na Omega. Ndio. Wa kwanza na wa mwisho. Nilimtegemea Yesu, sikutegemea mwanadamu. Ya kwamba nilitegemea wanadamu, niliona kama wanadamu tu ni wanadamu. Wanabadilika. Lazima mwanadamu abadilike. Na japokuwa utamwambia siri yako, ataongeza ingine masiri aonya ujua. Akaambia mwenzake yenye hagusema atakusema. Ndio. Lakini mimi nilikuwa nategemea Yesu. Siri zangu nilikuwa naenda kulia mchumba na lia chumba cha maombi. Yesu nisaidie. Yesu alikuwa karibu yangu sana. Alikuwa karibu yangu sana sana. Yesu mwenye rehema, mwenye upendo. Amen. Ninamshukuru. Alinitoa paka nasema alinitoa katika mavumbi. Ananiinua. Amina. Kwa saa hii ninatizamaka gisi nilivyo. Ninaona ni muujiza tu. Ndio. Ya kwamba wanadamu mimi wala fikiria yangu. Mimi sikuwa najua kama na hii miaka niko naenda ifikisha. Lakini Yesu alikuwa anabakia anaendelea anasema kwanza utasikia parapanda. Namshukuru sana kwa sasa kwa juu alinitoa mbali sana. Niliteseka. Mwanadamu alitesekaga. Nilikuwa niko binti lakini kila siku nikunifukuza. Kila siku nikunifukuza. Lakini nilikuwa napenda Yesu. Na sijapokuwa biko hivyo. Nilikuwa napenda ile nyimbo inasema nitayainua macho nitazame milima, msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu mimi yu katika Bwana. Yeye aliyeziumba mbingu na dunia. Msaada wangu mimi yu katika Bwana. Yeye aliyeziumba mbingu na dunia. Hiyo nyimbo nilikuwa naipenda sana. Msaada wangu mimi ni katika Yesu Kristo, ni katika Bwana. Sikutegemea mwanadamu mpaka hii miaka nikoemo. Ninategemea Yesu wangu. Njoo rafiki mwema. Huyo ndiye rafiki mwema. Hata katika mambo magumu nani kumbatia. Yalinitoa katika mavumbi, akaniinua, akaniketisha mahali pa juu pamoja na wafalme. Haleluya. Alinitoa katika mavumbi mpaka hivi nasema Yesu ni mwema. Penye mimi nakwenda pote wanasema ni Mama Bishop. Tunasikia kama ni muujiza mkubwa sana. Mwenyewe sikuwa nategemea mwanadamu, nilikuwa mtu wa chini sana. Nililala Mwibarabara, lakini Yesu mwenye Nazareti alinitoa katika mavumbi. Haleluya. Wandugu unanisikia, mpende Yesu. Yesu ni mwema ndani ya maisha yetu. Mateso nilipataga, sitaki mwanadamu mwingine ataipata. Nataka naombeaga hata benye kwa kanisa. Mimi naombeaga mu Yesu nijibu pale Kigobe. Ndo kanisa. Njoo kanisa mimi naongoza. Yesu nijibu Kigobe. Kweli Mungu anatutendaga miujiza. Mpaka Mungu anasema utakuwa mchungaji. Akiahidi anatenda. Alinitendea miujiza kabisa. Yesu hajichangi. Wanadamu wanaanza kujichanga, lakini Yesu mwenye Nazareti hajichangi. Usiendage unasema ngo Yesu alinichanga, Yesu alinidangia bongo, Yesu alisema nini? Bienyeri ni adiaga tangu niko mtoto. Niko navionyesha kwa macho. Amena. Amena. Benye takuadia usikate tamaa. Hata uko hai. Kumbuka kama aliadia Abraham. Atazaa mtoto. Lakini Sara mpaka maziwa alikuwa milembe. Lakini wakati ulifika Sara alizala mtoto. Haleluya. Na Yesu akitendea akikuahidia, Mungu akikuahidia ni lazima afikisha ahadi. Sasa mimi niko naona ahadi zenye alinyadia. Kali wako naambia ngo utaimbaka mpaka mataifa watakuona. Na hivi niko naviona. Hivi vinaanza. Vinaanza kweli. Vinaanza nishavionyesha kwa macho.
Na shauri mwenye Mungu alikuadia wote, Yesu atafikisha ahadi yako. Haleluya. Habadilike. Kenya nene hata viende haya vipande vishuke, ni lazima Yesu atakutendea mema. Atakutembeza paka duniani. Dunia nzima itakujua. Dunia nzima. Yesu akikuchekesha, ajue kama Mungu ni mwema, Mungu anatenda maajabu. Haleluya, haleluya. Si ndio? Ndio kabisa. Dunia nzima atakutembeza, na mimi naamini ya kwamba benye niadia bitafika tu. Bitafika, ninajua kama dunia na wenye wananisikia. Kama wanataka kuniita dama mimi kwa ubiri kuya uimbe, niko tu tayari. Ya kwamba njoo kuinuliwa kwa Yesu Kristo. Ni watu, usijidanganye ngo Mungu Yesu atakuinua kama ujuane na watu. Yesu kama anataka kukuinua, ni lazima watu wote wajue kama Yesu alikuinua. Na wewe kwa kweli rafiki wanakuwa kwa bana dama mimi wala fie fulani, ninataka kuwa rafiki yangu. Hapo Yesu anaanza kukuinua. Si ndio? Ndio. Unajua nyimbo inasemaga hivi ya Kirundi, nimemwona asiyebadilika. Yesu asiyebadilika. Papa na baba, papa na mama wanaweza kubadilika, lakini Yesu wetu hawezi kubadilika. Yesu abadilike hata siku hata moja. Ndio. Nikuulize tena. Unatuambia hapa uliishi barabarani, lakini hapa Bujumbura uko na familia? Ndio. Nilikuwa na familia wa mama mdogo. Mama mdogo penye nilifikiaga. Lakini japokuwa biko hivyo, kenye Mungu aliandika napaswa kutimika. Kama aliandika ati hiyo machangamoto wala hiyo mateso dama mimi utapitia emo, ni lazima hata kuna nani, hata kuna mama yako, ni lazima uanze kupita moyo changamoto. Uliteseka na mama mdogo hapa? Ndio. Ndio kabisa. Ndio alikuwa pale. Njoo hivyo sasa. Njoo kusema uliniambia hivi, usitegemee mwanadamu, tegemea Mungu wa mbinguni. Mungu ni mwema ndani ya maisha yetu. Haleluya. Najua ya kwamba siwezi kutegemea mwanadamu tena. Njoo hivyo. Badukurikirana murumva ko ariko aratubwira ubuzima bwiwe. Intahe numvise inyigisho ikintu gikomeye, nawe ikubere icigwa mukunzi udukurikirana. Hari jambo rivuga ngo bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko twe twizigiye izina ry'Uhoraho Imana yacu. Nizaburi ngapi mama Bishop? Tutayangalia. Rero bakunzi badukurikirana, numva no babwira ngo twizigira Imana. Aratubwiye muri ubwo buzima bwose ukuntu atigeze yizera umwana w'umuntu, ukuntu gihe cyose yaja mu nzu akarira. Ibyo byose yabiciyemo, kandi afise umuryango. Hano hari abantu yari afise bari gushobora kumutunga, ariko ntibabimukoreye. Araba Mwibarabara, ntibamutunze. Ariko nibaza ko Imana yonyine ariyo wabonye, ko ari kugira ngo ikwigishe, ko ari kugira ngo imucisha aho hantu hagoye imigishe. Atubwe kwihe cyose ababaye hari icakene yaja mu cumba karira akabwira Imana. Rero bibwire Yesu nawe, niwe mukunzi wawe. Uwo muntu yo badugirika aradukurikirana ari imfuvyi nkuko yabitubwiye. Waba uri imfuvyi, wabona utari imfuvyi, ariko ukabona hari ibyo uri kuracamwe umenga ntawe ushobora kugufasha, bibwire Yesu. Yatubwiye ukuntu katabibwiye umwana w'umuntu, kubera umwana w'umuntu ahinduka, ushobora kumubwira akakuvuga kandi ntacagufashije. Ushobora kumubwira canke ntihagire icakora na kimwe mugaka akubonera ubusa, ariko wewe wabwiye Imana. Hariho akaririmbo k'umuririmbyi yitwa Arine Gahongayire yaririmbye avuga, nzakubitsa ibanga ryanje wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa. Imana ntiyumvira ubusa. Sinzi ko hari akajambo kanyuma wobwira bariko barakurikira ino ntahe yawe. Ndio. Na niko nasema hivi, mtu wote anajua kama Yesu Kristo ni mwema, amutumikie kwa kweli. Ndio. Hizi siku ni siku za hatari. Ni siku za kurudi kwa mwana wa Mungu. Naanza kusema ni kujitahidi na kujitakasa na kumwamini Yesu Kristo. Na mwenye hamwamini
ninamshauri amuamini yeye ndio njia, ukweli na uzima. Ndio. Hakuna wowote atafika kwa Baba bila kumfikisha. Yesu ni mwema. Yesu anaponya. Yesu anakupatia utajiri. Yesu anakulinda usiku na mchana, anakupatia pumzi. Wengi wanafariki, wengi wanapata maksida, wengi wanavunjika, lakini wewe kama uko na nguvu zako na kulindwa kwa Yesu Kristo anakulinda, uko mzima, mtumiki. Ni mwema ndani ya maisha yetu. Wenye ananisikia mataifa wote na kuomba, fata Yesu Kristo, atakujuishana na watu wenye unataka wote. Na atakufikisha kwa kitu chochote ndoto yako. Ndio. Unataka ufike iko. Ndio. Ndoto yako kimwamini Yesu, ndoto yako zitafika. Nawaambia hivi, wasiende huko na huko. Wengi wanapenda kujamia, acha tuimbe wala tufanye hivi na hivi, kuna madawa. Mfumo atakufikisha kwa kitu. Yesu atakufikisha kwa kitu kenye unataka. Mafumu ni uongo tu. Hii wakati wote sikuwahi kuona dawa, sikuwahi kufanya. Yesu Kristo alishikia maisha yangu yote. Mpaka hivi. Ndio na washauri hivi, nasema hivi, yenye watu wote wananisikia. Mjue Yesu. Haleluya. Alinitoa mpaka nasema, alinitoa katika mavumbi, ananiinua, ananikalisha pamoja na wafalme. Nikifika fasi yoyote, kweli Yesu ananipatia heshima. Sasa wenyewe ananisikia wote, Mungu anapanaga heshima. Mungu anakutia yulu. Kama ni muimbaji, ajue kama akitegemea Yesu ni lazima ndoto zake zitafika. Muombaji hivyo hivyo, mhubiri, acha mjue Yesu. Unaanza kuhubiri au yamjua Yesu. Unaanza kuwa pastor au yamjua Yesu. Banakuona kama ni pastor wala mchungaji wala mama bishop wala ngo papa bishop, lakini hao yamjua huyo Yesu. Ninawashauri wamjue Yesu ni nani. Ni kuacha dhambi, ni kutumikia Mungu kwa kweli. Na utapata uzima wa milele. Na ndoto zako zitafika penye unataka. Amen. Amen. Yesu ni mwema. Yesu anawapenda. Yesu anatoa mtu katika mavumbi. Atamuikarisha na mwenye anataka popote. Kama unataka kwenda Amerika, kama unataka Canada, kama unataka kwenda Afrika, kama unataka kwenda wapi, Yesu atapakufikisha tu. Mungu wetu awabariki. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. 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 Bakunzi mudukurikirana, murabona ko aduhaye message dasanzwe itwibutsa gukorera Imana, atubwira ko uburinzi bw'Imana ukuntu turinda, ukuntu hari abapfa, kandi nawe kuburiho ataruhara uri kurabigiramo ngo ubandanye kubaho. Yavugiye abakozi b'Imana ati dukorera Imana muni nkomezi, abaririmbyi nuko nibaza ko bagerageje kugira abantu bose ko urumuririmbyi ukawumu Bishop umukozi w'Imana. Yatubwiye ko arongoye ishengero Yesu ni nyishuri riri mu Kigobe. Nibaza uciye ngaha kuri Ntahanga ukadugana top 1 impande y'ikigo bita Seruka. Urampemba ndiko ndagukora ndakoze publicité ugira abantu, ariko ntumpemba simbe nka babandi, ntumpemba kubera ndiko ndahamagarira abantu kugira ngo baze bamenye Yesu Kristo. Urumva aho sinosaba guhembwa, ndikosoye. Ego. Bakunzi bacu, uyu mama murumva ko afise indoto, tuge ko atahitokura umuntu Imana. Haraho yamukuye, mukura mu mukungugu, mukura Mwibarabara, mukura kuba inyakamwe ata muntu abwira ivyo wabibwira Yesu, kandi Yesu urumva ko yamurongoye gushika umunsi ahageze. Nuko umwanya utubanye muto yatubwira ukuntu afise abana beza, afise abana 7. Narakurikiranye denze ko nivyo utavuze ngira biremewe. Nuko umwanya ari muto yanshaka kugira ngo turangize. Bakunzi bacu ntatokura umuntu Imana ni nziza. Nageze kumva ariko aravuga ukuntu akunda abana biwe cyane, abana ngo bamubereye abavyeyi, bamubera abavukanyi, bamubera byose. Rero ngo akunda abana, nta muvyeyi adakunda abana biwe, ariko numvise ko agasunuzo gituma akunda abana biwe cyane, ngo bamubereye abavukanyi, bamubera abavyeyi, bamubera inshuti, byose. Rero turamushimiye cyane Mama Bishop. Nite ko tuzoguhamagara no mu kindi kiganiro cyahimbaza, ukaza ukatubwira bijanye na projet yawe yo kuririmba. Ubu utubwiye projet yawe yo y'ubuzima Imana yagukuye ayikugejeje.
rero Imana iguhezagire. Amen. Turashimiye n'abari ko baradukurikirana mwese, naho utaha mwariko mukurikirana ikiganiro Intahe. Murakoze Murakoze namwe.